Malta hija l-għażla perfetta u iżjed minn dak li stennejna. Hekk iddeskriva lil Malta Frank Siracusa, il-produttur eżekuttiv ta' The Duff Keepers, serje televiżiva li qed tinġibed f'pajjiżna. Malta, for us, gave us the architecture, as you see here in Fort Rakazali, that was very close to what we needed to tell the story that happened in 70 AD in Jerusalem. It has the old stone walls. It was perfect for us. Meta saqsejnieh jekk Malta kien dak li stennew, huwa wieġeb hekk. Well, my expectations didn't quite expect this. This is so much more than we expected. The Duff Keeper huwa bbażat fuq in-novella storika ta' Alice Hoffman li tirrakkonta l-vjaġġ d'erba' nisa li ħajjithom jiltaqgħu waqt il-ġlieda l-ħajja f'assedju fl-Iżrael. L-istorja tiffoka fuq l-oriġini ta' twemmin tal-Lut u l-Ebrajka. Din is-serje televiżiva li qed tinġibed tal-istazzjon Amerikan CBS Entertainment mistennija tixxandar fuq diversi stazzjonijiet madwar id-dinja. Il-Ministru Manuel Mallia u l-Kummissarju tal-Films Engelbert Grech żaru s-sett tul il-jum tal-ġimgħa. Tkellimna ma' Engelbert Grech li qal se jkun ifisser il-ġbit ta' dan il-film f'Malta għal pajjiżna. Film wara l-ieħor, produzzjoni wara l-oħra, qed jirnexxinna nattiraw ħafna films lejn il-pajjiż, dan ifisser nistgħu niggarantixxu industrija vera tal-films pajjiżna fejn nikkreaw ħafna xogħol kemm għall-Maltin u anke l-istudenti li qed jaraw issa karriera fl-industrija tal-films. Intant Grech qal ukoll kif films bħal dawn qed joffru wkoll opportunitajiet kbar għal atturi Maltin. Fil-fatt f'din is-serje televiżiva mistennija jieħdu sehem numru kbir ta' atturi Maltin. The Duff Keepers mistenni joħroġ f'April tal-2015.